Mdletshe, sibonge kakhulu yaba ngesikhathi sakho. Mhlawumbe sikuzwile kusho izibongo zesilwe Baba Mdletshe, mhlawumbe mawungasibekela ukuthi njengoba bese nihasha izibonge bese nikwenzelani emva kwalesimo esithe senzeka la Baba Mdletshe. Naphela njengoba umntwana waphinda ngene eye wakwamukela okubhaliweyo nokwabhalwa isilo nokwabhalwa umntwana enkosi, akukho kithi thina bakwaZulu ongaphezulu kwezwi likaNdunankulu athi amangisi ngesikhathi sokukhothama kwenkosi uCacayo bathi-ke mntwana wakwaMandlakazi, uma ungakambulali uNdunankulu umnyamana umbuso kwawuhlithi, ngoba makukhothama ingonyama ifulegi lombuso liphathwa uNdunankulu. Ngakho-ke nguye umntwana owaphinda ngene owamemezela esizweni ukuthi akulotsholwe umntwana enkosi akhiphe inkomo isizwe sonke. Nguye umntwana owaphinda ngene owakha lesi sigodlo. Sibongela yena-ke, nami ngizibongela ngoba yimi ingonyama eyathi kangiqhuba inkomo ezazolobola umntwana enkosi owazibika lapha esigodlweni. Manje-ke lokho kwenzeka namhlanje umlando, nami sengiyofika kobaba nakobaba mkhulu ngiwuxoxe, ngijabulela umntwana okwaphinda ngene ukuthi uNkulunkulu amgcine kuze kufike lolu suku. Kodwa sicela ukuthi ame owenkosi aqondise indlela njengoba aphiwa uba ngumqondisi wendlela. Baba Mdletshe, okuthe kwamenyezelwa lana okubhalwe kwincwadi esithi wili kaNdlunkulu niyahambisana nawo? Mina njengomzukulu wamaqhawe aseMdletsheni engikwaziyo ozalwa ingonyama akadleli phansi, ngoba nathi bakhona abantwana abagane empondweni bafike baphatha, bakhona abantwana abagane eXhoseni bafike baphatha, umntwana lo bese kuthiwa uNoyoliswa bafike waphatha esizweni samaHahabe. Bekungabi ingonyama noZulu iphambana nesiko lakwaZulu ma ibingadlelisa umntwana wengonyama usobhuza imdlelise phansi. Kuyani phambili lesimo Baba Mdletshe, akusona isimo esihle lesi sisibona senzeka la kuNdlunkulu, mhlawumbe yini ungayinxusa kuyani phambili? Ubunye siyabunxusa eNdlunkulu ngoba nangesikhathi kukhothama ingonyama uDinizulu wayemncane ingonyama uMaphumuzana uSolomon, kodwa uyena owabekwe esihlalweni ukhona umbango. Kanjalo nengonyama ezala lekhona yabekwa ukhona umbango ohlala kulesi sihlalo usuke sekhonjwe phezulu. Ngakho-ke ngeze ngesiphikisane nokumenyezelwe namhlanje uma singuzulu kwangoqobo. Baba Mdletshe, ukhumbuza nababukeli bethu ukuthi waqala nini ukusebenza neMbube? Uqala kwami impela okucacile sengibonga phambi kwehlwele kwaba u1974, kwaqhubeka kwa1976, kwadukuza ayikho enye inyosi yayikhona, kwakukhona mina ngalelo langa bewuvalile umkhosi bethi ungaze wagujwa ngoba kuyawubuya ibhelu zaseGoli. Amazwe yawakhuluma lelo langa ayejulile. Ngaqhubeka lapho-ke kuze kube namuhla angibuyanga ngabheka emuva. Nengonyama ibihlonipha umlando kababa, ihlonipha umlando kaMavukefile, ihlonipha umlando kwawomSushwana, kwawongomane, kwawomfuzi. Baba Mdletshe, siyabonga kakhulu.